Dobar dan, moje ime je Igor Stojanović, nalazimo se u selu Jabuka, kraj Pančeva. Bavimo se povrtarstvom duži niz godina. Došli smo na ideju da u jednom plasteniku od površine 2,4 ara da uradimo jedan ogled sa jednim biološkim preparatom protiv zemljišnih štetočina. Koristimo preparat koji se zove Maska, bacili smo 2 kg po aru. Dalje planiramo da rasad potopimo u jedan biološki preparat koji se zove Protektor i da ispratimo dalje kroz oglede i kroz kontrolu kako će se to ponašati. I imamo jedan preparat koji se zove Krinet, on se koristi protiv bolesti, njega ćemo isto da ispratimo do kraja. Preparat koji smo bacili ćemo da zafreziramo, da inkorporiramo u zemljište da bi došlo na neku dubini od 5 do 10 cm. Rasad planiramo da rasadimo za 10 do 15 dana, sve zavisi od vremena. U ovom plasteniku je bačen stajnjak, svi znamo da bez stajnjaka nema proizvodnje. Tako da, ali u stajnjaku koliko je dobar, uvek može da se nađe neka štetočina, znači uvek bude nekog žičara, bude nekog rovca, grčica, čak i larve puževa koji se kasnije izvedu, tako da ćemo vidjeti kakva je delotvornost ove maske. Ovdje imamo 4 plastenika, površine 2,4 ara, znači u ovom jednom plasteniku ćemo raditi sa maskom, ovim drugima nećemo, tako. Evo ovako, 20 dana kasnije smo u plasteniku u kojem smo zafrezovali preparat Masku. Rasad smo potopili u Protektor pre 2 dana. Odstojali su kontejneri dok nisu uvukli dobro, tako da ćemo da pratimo. Nije sav rasad potopljen, deo rasada, tako da možemo da pratimo razliku u kondiciji biljaka, da li ima oštećenja od insekata, da li ima pojave bolesti i tako dalje. Za sada nisam primetio da ima nekih oštećenja na salati, znači salata je odlična. Ove 2 trake smo potapali u rastvor Protektor, koji služi za zaštitu korena i cele biljke, isto od bolesti i štetočina. Znači, jedan deo salate je tretiran zbog kontrole Signumom, kao što do sada radimo, Signum Switch, pojedno 2 puta, a jedan deo smo koristili preparat koji se zove Krinet, isto protiv bolesti. Uočio sam da nema bukvalno nikakve razlike između Signuma i ovu koju smo koristili s ove strane druge. Vidim da je salata zdrava, evo sad ćemo isjeći da vidite da nema nikakvih oštećenja, da nema bolesti. Salati su koren je zdrav, nema ništa, ni od puževa, ni od štetočina, nema naznake bolesti nikakve, salata je savršena. Pošto sad ovde ništa nismo koristili od pesticida, znači ovo je bukvalno organska proizvodnja, ovu salatu mogu da preporučim i prijateljima i rođacima i svim koji vole salatu i deci, znači slobodno mogu da konzumiraju bez ikakve bojazni da će imati nekih posledica pesticida i bilo čega.